Letting us send it to him more power. Rezulti apika mwanele asipo wazi mkono kuluma asibe na basi sipase zumini ngoba lo sio kuluma ngabo awuna ngathi wazo yena uyazi uyena wazi ukunelisa inhliziyo zabantu lemidlizo nemicabanga yabantu uyena wazi ukumela imphefumulo yabazalweni abasithumile ubasokuthi abantu muzi oyikhali imphefumulo lo muzi wababa benkosi umuzi wenyewe wenkosi yethu uyazi wezulu awakhele imphefumulo yabazalweni ingakho-ke yathi ukuthi asuka kahle ngoba abazali bethu lobengenawo amakhaya thina sithi sibakhele yona bayingeshezana abahlala kuyo iningi labo lapho kuyo imizi lesiyakhile ngenxa yezona namacala abo uyazi umuntu mayolile emndenini mhlawumbe bembonile kumndeni noma bengamboni ekwenzani emfihlakala kwenzayo kodwa ngale kupheni ngisho khona egceleni ezathiwe sibaya aphumele khona la egceleni ithi ngofikaezulu kodwa ngale kwethuna mayesevuka ngale kwethuna angeni emndenini akekho ezulwini lomndeni amazulu emndeni awahlukene kona ukuthi kuthiwa izulu lomndeni kanti inzala abantu yalelo zulu abantu bokuqala abahamba kwendleleni bangena ehlazweni okhokho basendulo uthole ukuthi yona sebekhanda izulu lasesihokweni ngoba lapho lekoshekhona inzala yonke izakhona yonke inzala yonke izakhona nelungile emhlabeni ihambela kahlulunga kodwa ekufeni ma ivuka ivukela ubona isemkhulu lapho loshe khona sekwazi waphendula izulu lawo libe lisihoko mangabe ukhokho inzala abantu wafela enyangeni eyolashwa yonke inzala yayo yonke imithambo yakhe yonke igazi lakhe lizolandela yena liye ngapha yakhona ahleli khona ayesekuthunjeni uphethula wonke umndeni wakhe awuhluli uzamule ngoba inzalo yakho ingakho iyigebeni ezadla inkolo yabantu balelizwe yahlule ukufihla yabhala ukuthi izolo zabazali zoya ey'nganeni iy'ngane abantu abanjani abantu basenhlabeni labo bangaphesheya kwethula ubona babo bakhisela kuthina esihalele kwethula ushembela usakhela umbula wakho ukuthi uzokhuculula leyo nsika endawo uzoyithondiswa nanokhiye ababoshe okhokho bethu basemandulo lo mbulalo ushembela asakhele wona oyikhale emphefumulo lo muza omkhulu kunemizi yonke kashembe lokubaba ukwesabalaza lisejudiya ushembe isezulwini ejudiya mayibonkosi naye semfuleni wabo ushembe mayela emzini wabo asuya kuwo uzelofehlukule izulu lelo ingengani izulu lelo kodwa esemfuleni unkulunkulukazi uba unkulunkulu ageze imindeni yethu ukuze bazi ukuthi masisejudiya imizi yemndeni yabo lawo bantu baliwe umndeni namhlanje abanye babonakaliwe kodwa
bagcina sebethele ukufa kwabo entabeni yabo usuke emandulo abafela abantu kanti babulawa okhokho basemandulo abafana abantu badliwa izingulube badliwa amamalazi badliwa izinganga iy'mpisi emhlambeni iy'nyoni zezulu labo bantu sikhuluma abantu sebesinziwa Samelo ijoza fele kwa la kwa matwa akwe petu netutwa kona engangoti lo muntu wasemvumo usakale ufa ukona azothatha ngene umngelo kwabe inyama ingane zameleka ingane ushubisiso uma uthatha kaya afuna umuntu bakhe umhlelo afuna ukuthatha betheleni kanti uhakwe uphakwe ithoko lapha ekhaya ngidloza lapha emntobini idlozi yabantu abantu abasebenzisenike kakhulu basebenza besikhathi bakumele yonke abantu kuyenza edluzule noma efuna ukuletha izithixo zasemhlabeni letha ngenani efuna ukuletha uthando letha ngenani sikhona wena basebenza ngambasha zomela amadlozi lawo bantu badinga usifakade zonkazi wezulu bagcine ngasakhe kumele sebenamato iy'ngilosi nabonkosi nabonkosi ukushendela abantu abamabe semzwini abadlane nawo umndeni uhlangana tholani iy'mbuzi ezekuthiwa amazikane ey'mbuzi ezinamazikane amazikane ey'mbuzi ngikhuluma yobaningi ngoba bezikakhulile engathi abantu fanele siwezithambisa ulimi uma khuluma ngamazingane ey'mbuzi suke kushiwo iy'mbuzi ey'ncane lokho sakhuluma isakhulu lezi ezingakakhwelwa ezibizwa kuthiwa yiy'thokazi iy'mbuzazana izona ushembe awunamrithela ezimsulwa izona okuncane maniyithola eyokuqala imbuzi kulezi imbuzi yenokuthuma ushembe ukuthi shembe siyakutuma awusele iswinzekane ngoba abapheliphinda semandulo bakhe izibane zezulu sifele bakhiphe enkosi eswinzelwane ubakhangela busha kubenza abantu ubageza ubahlambulula abafa bethuthulile abafa manje bantwana benkosi umuntu ushebhele asimthume njengoba izinto zaleli zithuthumekile bakithi ebuhleni bamaNazaretha uthunywani uthunywa angene emakele angene emthanjeni womhlaba angene emathunjini omhlaba athungathe imphefumulo yabazali bethu ayethula ithinto ayigeze ehlambulule ayibuyise eqorekhala imphefumulo njengoba kuthiwa uthumekile ushembe uyazi wezulu umsebenzi wenkazi eluzele emhlabeni alizele ukuthi sigcine ngokuzalwalo sihebezela silethe izinto ezinhle kodwa ufuna simthume ushembe ezele emhlabeni ukuthi simthume manje wenkosi ushembe ufuna simthume emhlabeni maNazaretha akamali ushembe uyena uthumekile hayi majifu hayi umuntu ushembe uthunwayo ngoba yena ushembe uyakwazi ukwancenga imphefumulo yabazali bethu noma inyanya lento yokubiza amathongo hayi lento ithutha ukuthi ithutha uthi izithutha njengoba basebekhahlele uthola ngasekha ithutha ingoba bahlele ebuhlungwini bagcina sebekhahlele zafika ey'ndlebeni zasipho ukuthi singakholizele kokule zathi ithutha ungathi abantu balimeza ithutha bazoba yithutha phela ngosehlele empini ngoba bazokwenza into engeke ijabulise bese uthi awusinga phela kuyangikhahlele ingakho yithutha abayekiswe
bezokhuluma ngomlomo ayingezandla abantu impilo zethu ayikonkosi nembuzi-ke ekucela ngayo ushembe siyakuthuma ngobela nabanayo ushembe bakhiphe ey'swini zelwana bakhiphe ey'swini zethu abalande abathuthuliwe abathunjiwe uyazi thina iningi ethu sazi ukuthi abantu abathunjiwe ukwazi ukuthi siyakwazi ukuthunga umdala ukhulume nabantu babele umntwana angatholanga wamfaka esibhedlela uyazi ukuthi esibhedlela phela abakhumbuli nabalungi nabathubi bayakwazi ukukhulisa umuntu bazamkhipha egcekeni abamqalela esibhedlela balinde ukuthi le moya wamgqima nje bese lothatha umphefumulo bawuthube kunabantu abafana nawe emndeni yawo kade yangcwaba kodwa isebenza leyilwane ethunjiwe kodwa ushembe mase nifike kale mphefumulo simthuma uyakwazi ukubahlwitha ushembe abalando bayinkosi awonke abavumi majiwazi majena yakwazi ushembe umajiwo ngenathini nomhlaba umuntu nje majiwo manakela thumunyazi bayinkosi unazi ulifika seduze nenhliziyo yakho inhliziyo yakho mayihlambulukile ulifika unyazi ulithume ushembe akathulwa nkomo lengozi uthula nenhliziyo ehlambulukile ususa ehlambuluka bezenabili khona ngiyibona wona ntombi bayibona abantu balemakhona njengoba wena ngeceleni abantu bayibona ukuthi sebangcolisa abazangcolisa ngamehlo awulikhumuli ushithele izintuli abantu babuka bonke bathi kuzolile emhlabeni engane kusenzelwa ngobalisa amehlo bakubone hayi bathuka nje babo bakubona umshumayeli womyusuku lapha ukhuluma ngathi nabe sangwena abantu laba bahlendayo balandwa unyazi babeleka bayasukuma sikhamba abantu basiyeke baze basondele eduze amehlo abethulu eqalaze ngane yabo babathisa amehlo bayiphithi ngane ibenda bashiya ibabibelezamadiya eyibekayo ilujile badala yonitshwe babukohlala phansi la kakuwena awubonakali ingakho kuthiwa yilani usane ubasola kwabajodala bethi musola uzokwenza abantu bakini awuzile sontweni akuzizosonda la lakazizokwenzelimini bayonkosi azizosonda angumthetho wena sifana amandla sifana amandla benzela ukuthi lokusiba osedwele ingqondo zethu osedwele ngesimthethisa igama lonyazi abalele bayonkosi esibili imbuzi ushembe kosi amakhosi sizalwa imndeni kosi ehamba ethina phakathi izinyanga izabo bagcinisa phakathi labo bantu bokuqedile umuzwa kini uyabona kini makukhona umuntu oyabethi unyanga uyizangoma kwindlela abantu kahle engasenabo abayivikela ngabo umubile inzakale yonke njengoba abantu basindisiwe kulabo mhlawumbe bakuzoleselelo khe noma leso salwazi nalabo bantu abalelashwa noma abakekhiswa iwe bakwakho noma lokho kwakho mabefile bayaxotshezelwa ukuthi abanye unkulunkulu ngiyofakazi mina umkolamo wasendulo owamakhulu wenze njalo sakhuluma imndeni yabantu ngenkathi usheboneza thina sonila njengoba kuhlatshiwe ekhaya umcimbi owelamaha zokanini thina sifike nabazali bethu abazali bethu babekhendakela ukhokho ukatheni belazongena abanye bagcina sebefundiswe nomanyaka beyizangoma kodwa bagcina sebethalazwe okhulini thina sajelo umfana lozalo umlando wakho samukela utakhoba abangani bakho bathenge utshwala emadolini wasiyazi ukuthi nabo bamakhulu abangasagala utshwala kodwa wasabazabethu sathatha lo mfana lo uzalo umlando wakho mbonile efike kwabo abafana nabo lokutshwala sathe sakhuza ukubahlela bezansi bezathomuza bangeke wakhona ushembela abenza umcimbi wamakhulu kodwa ngabo sababona abafana bekwabo bambe bangusile bethu kodwa bafuna bahlala bezansi sangweni
ukatsheni ethasiswa ukatsheni wagcina esebakhulu badedekile bayawulapha bagcina sebabathakatha abanye bengasalaphi baboshwa sasesibosha thina samathupha abo ngithi mina kwelaya umuntu akekho wequyise ngale kwethuba akekho wequmkhulu ngale kwethuba athembela ngoba nginakelithi leyesibili enkosi yamakhosi siyacela uhlambulisa ngoba nenyanga abathakathi nabalori nabaquphi nabo bonke abenza ukuxola basesihogweni esithathu nkosi zabakwengane ezakushula kakhulu zalapha zenzunyelezi imbuka amahlule sicela nkosi ukusibhedlela zona ezinamudlali kabusha uzenza abantu uyigezi uyihlambulule esine kwesamakhosi ezengane sicela ukuthi zibelethiso ungazange belethiso ngokusemthethweni zitholakale abantu esihlanu siyacela nkosi phakathi komndeni sizele phakathi komndeni lo mndeni njengoyingcwele babebulana kodwa bethabathana kodwa bephukana amakhosikazi omakoti bebulana kwabo bakoti boyile neseka bebukhaya bedodeni sibacela ukulethela abone emndenini abone ezweni abone amakhosini abone umndenqango esihlanu ezibalwa uNkulunkulu ezinye engabe ziyavela ziyovezwa emndeni yenu ngokuthiwa uNkulunkulu amandla ukuthi zinitshele mayibona Nkosi sengimile ngizocela ababili abazobuza kodwa umuntu uyabuza ukuthi ayibuze yena mangekho ngakho siyahlakazela abashumayeli abanezisonto ngo-10 to abasekho umbelelela nakuzuko ukuthi makabe bagera ukubuze njani ngomakalo ngembuzi ngiyabonga mama uhlala phansi mama wami uzophendula mnikele phela lo unamthandazo buza ma ngisacela ukubuza ukuthi ingane yami yakhethulwa ngo-2001 ngoNovemba mnyaka ophelile kulungile ntombi uzoyinikelela ingane uthi ucela kushembe uNkulunkulu unyazi lwezulu hlangane nozalo lakini lapho uzwile kuthiwa ngithola imphefumulo ushemba ababuthe bonke abafele empini abalahlwa abakhushulwa abathwetshulwa abathunjwa ngithi ukuthi kubalela nengane yakho lapho phakathi Nkosi ibusise uze noma ngicela ukubuza buza mkhokheli ukuthi imbuzi ziyasebenza noma ku-October iyalethwa yini siyabonga ngicela ukwazi ukuthi uma ngabe abantu bakithi bengaveli babona silokubadlula Nkosi ibusise ma kwenza njani silokubadlula emhlabeni akazi kulungile Nkosi ibusise ma ngibe nephupho ngaphuphukhulu wamashela ngo-2019 eboshwe ngamaketa ngegolide nensimbi emva kwaloko kwasekuvele ukuthi kaphupha ngizolikela ePhakameni. Nkosi ibusise ma kulungile ngiyabonga abenza abahle basezulwini ayekho umuntu okwazi ukuxazulula iy'nkinga zabantu nokwazi ukuphendula abantu unyazi kuphela izinkinga zabantu ngoba iy'nkinga zethu zisuke emathuneni mayibona Nkosi mayibona Nkosi asingabikelile umuntu owazi selaphandle ntombi asingabikelile sithi thina la umuntu owazi ukuphendula abantu nokwazi ukuchaza izinto zabantu thina nasenkulunkulu nasezulu nasihlele kuleziyo lokukhula lolwesibikayo umkhokheli uze ukuthi iy'mbuzi ziyafuna ziyeziwe la ekhaya emphefumulo nazi amkhokheli ayona nahamba ziyahamba ziyenkosini ulazi lwezulu umkhokheli uyahamba phela oyimkhokheli nazi na mina ngibuza ukuthi umkhokheli uzoyifunana ngoMoxoba umuzi kaNkulunkulu awuvalwa ngawenkosi phela ungezi lokuwoxoba uzele ukuthi ulandele umngane wakho iza ngoba kukho into ozoyenza mayingekho akuhlaleleli uNkulunkulu ekheni umhlangano wakho thoba lapha ekhaya
mpelimana ababeza ngey'mbuzi ekhaya mpekora nathi sasishwaba futhi wasithusa ukuthi ethempelini lethu imbuzi wathi usemanazi lutho mina abantu kubatshele ukuthi mabeza ngempahla ngesikhathi sokunikela kwensizi nibatshele iy'mbuzi wayifaka phakathi ethempelini bese nizwe ukuthi bazokwenzani bese nibatshele ukuthi iy'nkomo ezivulakalayo yilezi nalezi nalezi bese beyinikeze bese nibabhalele incwadi engizonika yona bayithathe bazisehleni mangingekho amazababa uyazi sasisentapeloko sasise eningizimu eNazaretha wathi uma sebemabhalelile bazothatha bazisehleni abehleni ngilebe umshwanandlokwelaphi bazofuna bayishiyekela nalezi ncwadi mina masengibuya ufuna lezi ncwadi kodwa sinabashembe sobe sesimzwile ngesikhathi benikele ethempelini singena ngaphakathi la emvakoda semindlebona singena ngaphakathi uyanikela mkhokheli uthi omunye wenziwa njani uthi omunye wenziwa njani ukala ngokeza noma ukala ngokwenziwayo angikwazi okwenziwayo mina angazi ukuthi abantu nizowenzela kanjani iy'thebe noma kuyiy'thebe athi ugoba ngokuyithebe kodwa behlele afela enyangeni nabo bayazi uma mashembe uzotshela ukuthi nawo umndeni wakho wena bese ukujima ukuthi bakho ukudla ubafakazana ukudla bekubana neziko zamehlo bekwazana bekwelana lokudla uzokupha ingane shawukuhle mkhulu noma okwasendulo ngoba banabili wena uzobona sekhele yini enhle uphikwa ekhele bese wabuka sebebuze besekhaya nokuthi wabuka besekhele kufanele isibindi thina wasezibamba uNkulunkulu ekhaya empilweni bayezwa ngendlela phela ungabasithembi wasemabhala uma nje ubatshela uqina ukuthi sekufikile ekhaya empilweni ngithume khona ngicela manje ngivumise kaNkulunkulu ngibeka amandla ngibubeze uma bekhuluma ngazo noma akusho uzenazowanikana kodwa kufanele umndeni walekho umndeni uhlule ukuqala uhlule isilo sakhe kumele nomndeni wakho kodwa tshela uzalwa yini noma nathuka lethuka lebanathuka ngapesha kwethu livela leli abesibafundisa ukulunga nokuzwana nokuqinisa umnotho bese bangabantu babona kwenu esathini sasebeyalalela mayekwenkosi ukamuza lokema abantu kale bazokezwa uyaphezulu kanti abantu bayephiwa ukudla ekhaya sebephelelwa obabelethuwekokwezona abathanda basendulo bafuna ukukwasemandulo abapheleyipini manje thina asabenzisinawo layilahlathi inkomo oyintomani okuguseni uzokwenzela ihlango koko kodwa kushiwo la yena engazange ngabakhumbula okokuqala abangazange benzele lutho basey'suze ezinja bayikweza ingulubo kwenziwa idwaba zelokokwazi isidwaba sakhokokazi namhlanje udwake kanti inkomo eziyizizezenawufake ngokumuntu enemali asebenzela abantu hambise ukudla insini zakababi yadliwa yidlozi emandulo adliwa inhlenhla uliwe empini zasendulo okusona sakwazi esadala esaqamba isibongo nokhokho owakho lempini sithi kwenziwe ngasomani izulwane uzwele ngabe khuluma izulwane zaketini usuka kuyena ukusuka loko ngale kwethula uthi isizulwane saketini apho zinakonidwaba thina senzelanga indaba zakhiwe izingulube zakhiwe izingwenya sibaleka nabantwana ey'kaleni zethu ibobile batasha emkendeni wempisi yathi impisi ngoba yini wadliwa konke kwakhobozele ngokulidla konke namathambo nengane esiswini zikhulele zengane zimokokoleti zibona amanikazi ey'khipha nambodaleni nabo ngoshele ukudabula limisela ngento ey'ningi amunethimphele kuzanjamangcolisa bedinga ngamabhalele uyamhoja siwabambe siwadlulise siwuklinele amhoja ushebona abantu bakhona bedolozele
shebe nasema lute na efama keni so leso ndika kwa nezo hii hiyo mambo nezo hii ushaona kitu na bali wewe kama mbona zitanda uto wenzela umrato ukozile basi abantu bathi sande sihle unokazi wamkhulu wakhe anomkhulu wakhe ukoko wakhe ekhaya yiwa mabusi indlela yami ushebele baba ngoba lento iyaphelele awuthena kemula zona kamimali ushebulandi bana uyezona uma ukhuluma ngabalandela abantu abakhuluma ngabalandela babanamacala enzela esikoleni sasendlekulu ukuthi akwenzela kahle sinoshiwe ngaleyo thuba uyikukhuluma ngabantu wena enamalutho oyibuka kulingane wakubuza ibala leyo thuba umkhulu oshiwe mayeboshiwe izibala sonke siboshwe kakhulukazi lokho wafanele ngalukhokho kodwa ekhaya bekukhala ngisongoza wayise ubhedwa ukuthi ingane izalele ekhaya ezinye ushuliziswe njengoba wenziwa yini benziwa ngamasuku udala umnuku kuthiwa kuya lenkosi kodwa khona abafungayo wasindulisa ushoba kakhulukazi ayibheli icala ethuneni bakwethu lokwemile obaba wasakuzama ulento koba alemoni wenzela mshaka kushumayo Musa bekapo Musa ingel muza ikelsi ukuthi njengoba manje baba efika phumala emzini oyingcwele efika ngamabhusha elinye ngena ngaphakathi ngililanda basemanzini uthume bani tophila noma isundane noma jansi noma injilo lesabona noma sabona baba ngiyakubona ukuthi nakwenza imisebenzi ukuthi ngiyenze imisebenzi yaLukhulu ulukhoko ukuthi mangenze imisebenzi unomle baba uyezwa lo oyiswa sadelini unomle baba uyezwa baba amen umnika ngiphendula kuba Tell me when you go to law. Oh, I want to hear that before. Yes, I'm going to catch that mama, but they seem to show more. I can't do it. I want to see what we can do.
Konfirmata abantu nje. Bephangana, besaphangana. Sithula kakhulu ngoshaka. Akuyeke ushaka, amabhashara bephangana. Bethumana bezothola. Kodwa iy'bongo ezingekho emthethweni, ebongo ezobhatha. Njengabhatha. Bababhathele isifunda konjani. Ubona abantu abaney'bongo ey'qandwe ngehlamba. Eziyiziqalekiso. Indlela ethi samdinisa usanibani. Bese bethi igama. Bese bayisibongo. Kodwa thina sisuka sewukhonisa isiyebe. Munye kuphela umuntu akasigeze leso sibongo. Singalesaba ihlamba ngoba singalesiqalekiso. Unyazi. Amen. Noma sebengabuyela esibongweni sangempela kodwa leyo nzalo yayo isigubhu sale esesaphampisela lesi sibongo. Sekumele kugezwe leso sibongo. Ziningi iy'bongo abantu bazazi asazi esakeni zamanje abadala. Baningi abawesuke bekhuluma ngabo kodwa usheke bangibuyisele emthethweni usheke bancike imbuzi nemvu nenkomo ey'sukwini ukuthi izona ezizothetha amacala zoba umlotha zibe yimpepho zibe yisiphi. Imvu njengoba ingakharishe noma inqundwa ingenziwa nokwazi ukuthetha icala nemvu. Imvu eyesipho emandulo abantu bayenza umnumzalo onemali amangena isihlobo sakhe asikhonzela ezegane sibambela ezula ukuthi unqaba atalesombele nathi imvu yasibusisa ingakho nakushembe kuyethiwa amako andisi sipho ungakwenzi amacala amesimama awuko amen. Amen. Wandiswa inqaba. Ngiyaxolisa baba ngizocela ukuthi lephendule enkonzweni ngoba sengena inkonzo kwawami. Ngizocela abashumali bangiphe bangikhumbuze sizame ukuthi silekelelane lapho kule nto. Angiphenduli wena ngiphendula umhlaba baningi abathi kubo ukuthetha amacala nezimvo. Kuyezwakala baba? Sizozama isikhathi sesishayile ngabo bashumali sebenguwa leso lesibhaka socela ukuma la inkosi ukuthi sizwe nayo. Amen.